lama sia paranu ke pada si tamu boleh meki isule lante pak nandungan dia nakadan na puang matua umpama tan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja kadan na puang matua lata basa lan atu totemo dia lalame Roma pasala karua angka misa saya lako sang pulo misa Roma pasala karua angka misa saya lako sang pulo misa dolo lata basa tu kadan na puang matua may komita mas tambayang ki buka tu penangki puang la urangi kadami toma dosa kan ni pagari kan ni domi salaki mi kalemu ikan itu dona kamu paran sia kamana-manan kipasaka tu tanga kilo urangi kadami mak kada ko mila ko kami lan puang pena masalo ulendu ipuang ki puang Yesu ki masambayang mati olomi o ambe daw surga amin. Apa kamu te tangia komi umpeng kaulai pak kalian sangadinna umpeng kaulai pena wakitorro itu pena anna puang matua lan kalemi anna dipakondi nakua tuo lan pena suluk kaboro lan puang Yesus Kristus lan uling kanan nite katuan kello inang ditingayoi sia inang la dipogau bang tu la umpak matan tu misa agan batu pilihan si tingayo gitu dikua pilihan la pilihan batu lepa matan tu diona dipokadanna sia la dipogau na ya tu dipilihna la ditangaran matan tu kumua iya tu yan nato di popenggaronto batu na popenggaronto tanga ta sapena anta lako apa tu lamenda di patunna lan katuan ta ma palu lako katuan pak kalian raka tu tanga ta batu penanta batu pak pilean ta batu ma palu lako siaraka katuan mempena tujuan tanga ta sia pena anta sia suluk salah nasang tuh di kamasailan puang Yesus Kristus. Tuolan pak porayan pak kalian batuanan na kumua, ya tu di tengah nak ya mau tu katuan pak porayan lino, sia lama palulako katuan lino. Ya tu tuolan pak porayan pak kalian, inang la untangaran misa pak porayan na, batu pak porayan misan nabang tu na patongan. Sia inang lanarenden penaan na lako kasalan, lako dosa, sia kamalanguan ondong pi lako kasanggangan. Ya tuto susito sia lipuang matua. Anna mak palu lako kamatian batu kamaparisan saya lakona. Apa ia tu pung matua umpasaka pak aporayan mempena. Tu lama palu lako katuan sia karongkosan. Misa pekutana kumua ya tutolino malamah baatu tangpa bela lapakule tuo lan pena tempon dio mai kausorongan ta kaleta laku puang matua lan puang Yesu inang manasta kumua to di saburan duka moki anak sia tauna Kristus ya moto anta dikamasai pena masallo belanna ialah umpopakule ku uneai tu kamorayan pak kalian sia ia du kamo umbengki itu pena bulololong la unea pasaran silu kaboro lan puang Yesus Kristus may mokomi anta birisan anta batta si anta matutu unturu itu papanata na puang pena masalo anta ampu itu tanga sia pena mak palulako katuan saya lakona tapi malaran itu kaleta menda di pemala tuo na porai puang matua. Amin. Tama sambayang. Ure sumanga kadami puang matua umpakilalakan ni latuo lan katuan tu sorong misorong lako kami yang mutujona pak porayami pak porayan mempena tanya pak porayan kale. Pamatoto kan ni umpugau ni untangai. Kamu kalian lama akadalan katuan.
lan sangan na puang Yesu ki mas sembayang. Amin. Pada kalandona to tu kada na puang matua tarangi sola nasang. Tontong ki peta da kumua ta subscribe ite kada na puang matua. Sia tak apa bagian ni. Kure sumanga puang tontong umpas sakit.